mulong mo mahad makato isu ingan sin babae. Saksi na kaming kamukatan nakadir di. Ano sin tulos iras na hiduray da maba masya. Pakiya ba? Kaya mo ning pandala. Jari utinja. Ayari na buka. Alhamdulillah. Inaon sin usugan. Radji. Tinda adji karma. Tayo maunpuna hakan na sintuhan iban nabi para doon na kanya wajib na kakiminang sandi akan magpasampay sin amanat maksud niyo pahagdara sintuhan. Malaingkan isuhod ta panabi aula patuhan ng manisa murah-murahan in sila dua magnika inidaan ng kaluarga nila. Dan usog pa babae, usog ba maas bata. Minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Ila jami'il harka inna mubdi'un mimma yaqtali al-kufur bil iman awal islam ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Ya jat Allah izin Allah suhud Allah kadim Allah sir Allah sahaya Allah inni qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi antal maksud wal amanatul islam jad fi sabilillah jad fi sayyidillah wal amanatu Allah fi rasulika sayyidillahu anhu annahu la ilaha illahu Allahu akbar Allahu akbar walillahi suhudan ilaihi suhudatika ibadatika ma'rifatika ya Allah ya Rasulullah o Tuhanku ikawin tumayma ikawin sumampuna ikawin sumapat ikawin magpasa halal nikah kan Muhammad jangan suri Iban Hipatima Jurai nikahung ku adlaw ini waktu ini bulan ini tahun ini ya mga malaikat upat Jibril Mikail Israfil Israel pag naik saksi kamu rendi kadunya dagpak pa adlaw arasim paghalal nikah way kusog gaus namo way kaya upaya ikoy makabugbog makagaus Tuhan namo jat wajibal ujud lay sa kamislihi say unwas samiun basir o Tuhan namo ikaw indimil kanila kaampunan ibang karyan sarta kasalamatan dahil di hadunya dagpak pa adlaw ahirat. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Assalamualaikum ya Sultan Kamanyan Mahmud Mahamulya Kamut Muta'ali ay panugtog takaw po upat pijualam pitong lapis langit pitong lapis tupay ikaw ay magpasampay sin amanat maksud pahagdarat sintuan simpag halal nikah kan Muhammad jan sitir Iban Hipatima way kusog gaus na mo way kaya upaya ikaw ay makabugbog makagaus Tuhan na mo jat wajibal ujud lay sa kamislihi say unwa wasami basir. O Tuhan na mo ikaw indimil kaampunan ibang karewan salta kasalamatan ng mga bata dua magnikay ni. Dahil di hadun niya dagpagpadlaway rat asadu anna la ilaha illallah wa asadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma ajidu rahmatan wa nikmatan wa amanatan wa safaatan nikam as-salamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad madamatir rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad madamatin nikmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madamatis safat nikmat ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wal awwal wal akhir wal dakhir wal batin wa khwa bi kulli shay'in alim sayyidallahu wa anna Muhammadur rasulullah. Ilallahi tawakkaltu ya Rabbi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bil kalam wal wurud innamas sadaqatu lil fuqara. Barakat safaatan nikam as-salamat ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al barakatul makkatul madinati munawwarati abuha abdillah wal ka'batu baitullah. Ya Allah ya Rasulullah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjalan nul ya anjilur rahmat. Allahumma anjalan nul ya anjilun nikmat.
Allahumma anjalan nur ya anjilul barakat wa anjalan nur fi dhulumati salamat fi jannatin na'im wa safa'atil muslimin ja'anallahu ka'batal baitul haram dawaimuhu ya lal islam wa barakat fi dalilul quran wa marifatus suhud kalamur rahman liqaumil muslimin wal muslimat wa safa'atin nikah kan sitir ibani Fatimah. Kunjatullah payakun sifatullah balikan kudarat nur insan sahaya Allah siddiq ya Rasulullah wajkuru nimatillahi alaikum iz qultum qalilan faqad zaraha minal muslimin wal muslimat al-fatihatu walakum ya hadiruna wa ghaibuna annallaha ya'ti kulli shay'in sualana wa la yajid wa la yarda ya jalali wal ikram as-salamat kariba ilalika illahi ta'ala wa syariatina wa tarikatina wa hakikatina wa azabu janbina wa waladun jajim tiga dua puhadul muntah wa puhadul lajka khaja amanatun salamat wal ujud ila akbaratin nabi sayyidina wa kabibina wa nabiina wa safiina wa jurina wa maulana Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jamilal qisadatid dunya wa mulukil ukhra wa li walidayya wa li walidina wa li walidikum wa li ummatina wa li ummatikum wa li jami'il muslimina man intamanaka kunna bisababi say'un lillahi lahumul al-Fatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi waswasu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa safa'atil Qur'an. Alif lam mim. Jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilan wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man jalladhi yasma'u indallahi bi idzni alam wa bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qisti wa azizul hakim. Innad dina indallahi al-islam qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanjul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tujillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Turjul laila fin nahari wa turjun nahara fil laili wa turjul hayya minal hayyi wa turjul mayyita minal mayyit wa turjul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ilahi ya Rabbi illahi antal maqsud. Laila tu'ud sip kurang kakak dia nang kulihana.
Ilong kihiting lang kumabaya ng kuya. Ano ko lang kung kabilang kulita ako roon. Pilong ko nagtugin tao. Tangan tumaling mo sa belong pamurin na iwan na mo yan tao. Sa lang ko yung dong. Nasa kaliran dito ni kakadayo. Hindi na bisa bukwan. Hindi bisa bukwan na kakadayo. Atas amo ipangganti na yun kay. Ngayon na mo mulo di ang ko nakausahan sa masukay man. Patiluan. Patiyuro niya adlaw. Labi ko nakakatawa. Diyaon doon adlaw ni. Bisa mo kung ulan mo pagkaon sa amok. Kaya magkatawa. Yan, nakabalik. Balik mo kasi kain na tabi. Tingin na ako. Indo na naman dito pa ako. Hindi ko pa Ako hindi mawasan papunta at sa balik kakademo. kahit labay ko hindi at Kanya sa bisa mga naman. upo-upo. Kung bulan mo rin, kakinsaangan rin. Nariyaon naman ako rin siya na. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Muhammad Jan. Ay, wala siya magagalagal kawang kamulan. Ay, Si palis Piron? ko lang ko sin alo ni. Tumagna day na adlaw ini, hawak to ini, habulan ini, hatahon ini, ikaw magpasukop na ko sinrukon. Apabila sumukop na inrukon sing kita usog sampay pawawahi, aun tanggung jawab tayong kita usog tungod pa anak asawa. Damik yan isabing babae, aun tanggung jawab niya tungod pa bana. Sa impiyag biddaan, sin sila babae ba sing kita usog hatungod lo nga maglawag na pakakawianan. Suway kita intumuyo umusaha ipagbuhi ta anak asawa bang imbaran tahaba kasayanda. Buat malengkan bang kita hakalaman at tawain anak asawa tahabukunta siya agdahon tulus ihilas niya imiban siya kato umusaha. Inyad turi maun. Sa malengkan bang lo nga babae mag-usaha ang paimbaran tahaba kasayan kita nabay. Siya magbuhi kato yung kawajiban dito ng kita usog. Sab kita nangako sinagkot pasukasin kanya. Iwan na sabot halawm hukom. Apabila law niya aun usaha sing kita usog mataod matiyo manaos maslag. Bisan biya sa paratikan ina mo kay ama mo rin na maharusin usaha mo itukbal mo kanila. Suway tukbal pa anak asawa. Sa malaingkan, bang upamat mabaya kaw magpahampit kan ina mo kay ama mo sin usaha mo at awatay manghud mo siyo-siyon Uy, hadya. pamaysam. Suway hilabay ha isun sing kamurwa magtiaon na supaya rimaon impasagkaan. Damikyan imbawa ibi adahadto. Bang siya magdihila maas sa tay manghud di de sa madjari awnon magtapok sa suway hilabay ito na isun sindo magtiaon. Iwan nasabot halom sinukom. Ing kita usog di law niya makadjar kita mamina sa hababa ibang bukunda biya dakula impara sa baban. Bang upama aun karunguhan ta tumbi pitna tungod pa anak asawari madjari imbaba ibinasahon pa aluman patamungon ta sin alumbusul at awasan pa siya goan duwa pag binasata di madjari sa malengkan inhinang sing kita usog jagahan ta pin anak asawa bang aun karunguhan ta tumbi iwan pitna bang aun nahinang niya silanggal sara pamano siya aula patuhan amin makasipugkat usog ato makadayos. Laung si maka maasam bisang pabiakan ina niya kay ama niya makapagbaya kita hadda tasara. Sab kita magdasing kasipuan kasi kabiasan. Sa malengkan bang hatod iwan pitna bang auntaw maas sila way tapataw maas isiusiuin taw maas salamula maas takay isiusiu nadya mga rukita. Ha? Iwan nasabot talaw mukum. Subay tuudlong niya ing kita usog magmamuha haugangan ta usog iban babae biasin pagmamuha ta kanina ta kaya mata. Damik yan na pag-adat ko lang labi bihatin pag-adat ta, uwangan ta, piyamikitan ta, dari sabing kaluraga ta sibu-sibu. At yan papag sibuun ta, rita madjari yan papagbigdaon, lasahon ta, inuwangan, lisiyasyon ta maas ta, lugya di madjari siya. Siway sibu, ing kasilasata. Damik yan ha, kaluraga sa amuraga dati isang. Iban nasabot talawang sinukom, banglaw nga sumukop na inrukon sing kita day na usog sampay pababae suway kita magpasukop sinrukon Islam 5. Inrukom Islam 5 tiagnanan muna-muna law nga kaisa magsahadat kita tujuh patuhan. Ikarwa magsambahayang 5 waktu bang takakausan na. Ikatu magpuasa kita habulan Ramagdan sing katluan adlaw. Biasin suungon tayo niya. Ikaupat umungsod kita pito iban jakat bang aon mapatut jakatan alta magjakat. Inhi kalima magnaik haji pabaitan ng mga unal tatay kaabot malengkad mangwayroon piading kaliing kita tao miskin bisan dakuman pa masjid ang murating kaabot-abotan ta
Dari mga anak po, inakurit dak magpahawa sin mga parbiatan asaling katan sin anak po, dahil nausog pa wala na maas pabata. Bibi at sin maas dahil hambok sa malaingkan, imbiya ka mo maas mo at niya, muasadya kami kawajiban na supaya kami mataksil hadlaw mauli. Nasarin anak po kata na bibi at jadi, harita pa mapasayin hutba ni kayo ni bisan way natapsil sa maklum na ako ini na oy ako nakapangadji tadyod at niya magbasta din kayo natang ko ini magyakin na hadya kita patuhan hapanagnaan kau manahima bang ako imian usi kung ibadallah wa iya ganap sin bitakallah kagyan ko bitakallah insyaallah sa bagmo karwa tikarwa panahima mo bang ako iman hay Muhammad dan sitir yariin wakil ka ako sin usba iwan waris papagbanahon ko kay Muhipati ma Juraida salta yung suram mo mahal iwan basingan harga 2 tao 2 basing bulawan nabang awon kaya pitwa kay mo sin isiyo na makamaasan nakapitwa lang nga biyan ni panay mo bilangan to malaingkan bang sa upama wayro ulong mo taimaun ko ini ka nasabot halal kami karwakan na sintuhan opo sa malaingkan bang awon nakapitwa lang nga bang kau mangawin amo iniin pa kayon mo insyaallah Anjari, ha? Natengok kau besar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu min a'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda dinil haqqi liudira ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalan nikaha wa wahada alaihi wa ramassifa wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun agad kau sini makatuan Ya hadi kullama ja'a bil haq Ya hadi kullama ja'a bil haq Ya hadi kullama ja'a bil haq Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yad'ullaha fawqa aydihim fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahadallahu fasayutihi ajran azima Alhamdulillahilladzi anjala qauluhu linabi fankihu ma tabalakum masna wa sulasa wa ruba'a fa in hittum an la ta'dilu mawahidatan sadukatun aw ma malakat aymanukum an la ta'ulul fastamal qauli ala ruhil bar sadaqallahu lazim Sadya kawabang akiman usikum ibadallah wa iya ganap simbita kaulah pagyan ko yan insyaallah sa bagmo panagnan bilang ha sadya kawan insyaallah panagna pakusugom ni suara mamingka kuan sigat Bismillahi Allahi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam Usikum ibadallah wa iyaya ganapsin bitakallah insyaallah bilang na Yorong oblay sa palumpat Hai Muhammad jantisir Yariin wakil kaku dayna usba iban waris papagbanahun ku kay Muhipati ma Juraida salta yung suran mo mahal iban basingan harga 2 tao 2 basing bulawan tayo mo ko ini kinala kawin kamu kay Fatima Juraida saut ka na lambat lambat kuan pag di akuhan ibis saram magto ya tayo mo ko ini ka nasabot Hai Muhammad jan sitir Yariin wakil kaku dayna usba iban waris papagbanahon ko kay Muhipati ma Juraida salta yung suram mo mahal iban basingan harga 2 tao 2 basing bulawan emang halal kawin kamu anak kero pa Pakuan na kondisyon ko. Bayan. Nang mo biya niya, tay maun ko ini ka nasabot, halal kawin kami karwakan na sintuhan. Apo-apo aja.
Ni ka magtita mo. Tay maun ko in ni ka nasabot. Halal kawin kami karwakal na sintuan. Atawa halal kamu karwakal na sintuan. Basta ito. Ay mubugtuin suara mo. Continuous yan suara mo. Kapag kabang maulain na, imasa. Hai Muhammad Jantisir. Yariin wakil kako. Dain hausba Iban Waris. Papagbanahon ko kaymo. Ipatima Juraida. Salta yung suran mo. Mahal Iban basingan harga 2 tauduang basing bulawan. Tayo mang kinalal kawin kamo. Ha? Dadin. Halal kawin. Nasi udah watulong ten. Sa kamu din saki. Ikato. At niya bilang na tawa. Nakato na siya. Saksiyan niyo na. At niya ini kayat tiban sin kawin at niya si Buddha. Ala kawinin kanya. Nabilang na. Allahumma islamuddin awal gaibul lanur. Allahumma islamuddin awal Allahumma islamuddin. Mamalayun pa. Siddiq ko Rasulullah birahmatika ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.